Su ti ovdje doći na Šta imaš reći za intervju? Ništa. Decide. U stvari, Minja, Mepi, kako se vi reklamirate, što uradite, neka sranja ovako, jel? Da mi reklame, nama je neka reklama. Čepa. Tu. Ovo nije došlo. Kako je bilo na početku? Nemoj mi sad to tijena sina nešto drugo. Mace na LSD-u. Jel auto naš tam da bi nije pao kod nije? Prije ono je tvoj auto. Astra, nažalost Astra. Ti bilo umjetnik. Smak se iz kadra kvariš sliku. Evo crta 6 dana u ribu. Samo 6 minuta treba da te protuči. All in all, it's just not just breaking the law. I tu je još uvijek ta ribica koja nije gotova. Sad sam sve živce izgubila prestanku.
Tropiste kadami, one su banko reklame, noću vješte, neke premlade kući su mami. Ima i bombi, to znaju i one same, dok šeću gradom kao dio panora.